Really? All right. I'm sure it's also snappy to see. Okay. Okay. Quote: In Ireland, television has become, on the one hand, has been seen on the one hand as a potential aid to cultural decolonisation, and on the other as a powerful means of promoting assimilation to British ways of being. Mail Captain O'Kelly, Nadia Shachto Chi. Almar Lehavi, some Nadia Shachto Di, you know, Tuesday, EEC, Lanu Nutrivodi, when Eurovision, no, Dana, Johnny Logan, Ray the Moose, the Carter Shivil, so Ray the Stalk in the Ile, I guess Marla Kunlagay, Ray no Frivartiachta, a kind of Olhoft Anglo Verachonach and the man in Aiden. Ik ben usaja as cartin chun na gaige, Lunahan, Olskon Gali, Mar a free bleach at Haide, I guess Minehagen Glor Haide, who is has, Udras Harde Dacus, Plague a pop air show of Well, Canasach Idger, Chun gaige, RTE, ex RT Do Akaharde, I guess on Milwonger, no Holinikish of the Grailtor television Haven, as Shehuntes Fihit, or yet in the Shaskadi, Lua, the Nighty Hoftati. So Tracy Shaw, be fast to see if Lanul Carbona come in the Gaige. And I agree with this most tier, like Cave News Corton Keen the Tanga, could lean the Glork Gaige or RTE if you do. Treat Fiachin preview, pamphlet D, press bratish, code in Vanacha, as Coragers either Conan the Gaige's RTE, RTA, Maleshgil, Vector Gorihin ideally for Honorha, Eganom, Letiami, Hogal, and Lay Newf, been Frivartiach, the kind of a new Horianafish, Gnevachus Pobble, Agus Fastasiach, a son Carter Munov. Plague a pop show or Radi Ski Nori, Moil Yakon E. Khali, Marvanus Ideoliachta, or Achtasiach on Hunera. Agus Marine Lane on the Erfolin Kush, but in Tunacher is Mo or Ideoliacht on Ideoliachsa, now Kunchap on Imperul Kush Kultur. Let's play for Bonu RT Do, Marhosta did. Aaron Agus got Akahari and Tanasid or Conagaige, Agus an Arab pushed his telegraphic and now Connor Cruz O'Brien. Kun on plan of vige na sochan plan of vige na station no avonu e bolbot na heden kun achrela yin of achlorke BBC no an crela co-valertuch of leker open broadcasting. Nish, wahami kun tus for lesh stoch a kaffer san vinu hurt Cadis on team prulkus culture. Share the vigeste sha eganom na mar Ian Herbert Schiller all of the Cumber Sod and also California San Vinu and 19 Chateau Shea. He goes, quote, the sum of the processes by which a society is brought into the modern world system and how its dominating stratum is attracted, pressured, forced, and sometimes bribed into shaping social institutions to correspond to the values and structures of the dominating centre of the system. It's been the man Lornock, it's a froche show dar le Schiller. Crohin na mór cultúr, mis medica de good small ac on ratten acahaid coma na torgi cultúra. To cost show Cork telefische agus spanán geols leid. Und so dealen sheet na torgi son le na tierha nis bukte is na tierha cholíneha so cost show in. Fries dealtrig son fries nis each na gaviet na tier show torga mar chrohu dov hey. So le head the torgi kimish le the show. Show couldn't so a cartoon airplane and road kiana agus show focht le head. I gas na heden, sorry, Beleshkiel, Coat, cheat nor this yield, Kushiter Nachor Mecht, in a will on Vion culture, ik braher more culture, de leheid, de Shim Sichte, as Wiksha, Tin Lochna is ideal licht on Vorkultur, a gun Erthine. Is gegrohiter ba dun mion, grohiter ba dun so mion so in mion on Vionlik. It's came a rige shows no Holin, Kush Argentine Perul, cause no. I gas na hern, she'd forward the Clark television RTA in an over importalha, agus lesh, tush gedagan na flinchi noachta os na more counter international to Sastans Medica. The RTE, the rare con na gaige, a cur legaldu is medicanu meter na heden. As gurvi a holter gaelach, agus a whalen a dulling da var. Nish, tadi sport au marle kinefocht gedirakas ta a corsi television ervun no mion. Shakas kadayan efocht saulaha. Tá sé sochas réim se taide lehe seo. Bhí daoine caintre seo fiú siars na hochtútí, bhí túthaigh a place an nachto care in a chapital, the media and Irish culture.
Rud aimse samú ná gur fáilteigh RTA seo mar chud an Thomas Davis lectures, so ní gá gur boogeyman badman iad a fad tá. Ach dó siúd a bhfuil an plé nuamháfach chreidir go láidir an éifocht na man I mún nó meona. Don Dr. Conor Cruz O'Brien, ara pushed telegraph of Shafto Chiga Shafto Shaft, Dutch Shud Grev on Telefish, quote, is a more powerful agent of acculturation than bayonets. Agus é sáte sa túm le BBC a héan achrail in éan áfach, dagal le héad a rátis, drov las I méal buil a chunarha, mar go raibh, quote, the acculturation of the Irish people to the British model is in direct conflict with the objective of restoring or even maintaining the Irish language, unquote. So lena mar le seo, ní féidir tuiscin de áir ábhar le nuh maidil na seachtatí gan sa go miontracht dhéanamh bhirt figúr na bhirt figúr so a go háide, so bin óchailí as Conor Cruz O'Brien. Cé hiad. Farsa, íocht arán a chunartha ó 68 go 74, caithíorlach ochlis de creil chun na gaige, agus cód fear a spéisios tuiscin hard an gotíontaige I gúrsaí cumarsáide about óchailí. Féna stúr tosníoch ré nó sa chunra. Mar dúrcha 97, quote, Tuigeann chun na gaige an stad na bhfuilsí. Is glúiste é tar bun le 77 míon, dair leis an saoil in éireann a thrú as cuimse, ach níor éirigh fós lena chuspóir tír héir gaelach. Is sé an dultí timbrial batha agus tuigeann sé an rá siimplí táige, a nóchan nó éirí as a chuspóir. Tos nó timbrial nó bás, tá an rá a dínta ag an glúiseacht tá sé ar sun a nóchan. Mar le socha mar leis Telefish, bíad na príomh cúis na tanis a bhí idir chun na gaige agus RTE agus an rialtas dar nóig ná gur héan aspiréid a chlárca in Ireland, dó an fáil agus fálaí umláin a bhí a dhéanamh ar leanaí is daoine óga agus tí an droscit liú a bhí ar RTE do miogán chlár gaige a bhí a có. Iad dichaná ar siú déanach is daoine nó las mudas na hamantaí kind of prime time slots. Bíd na gráin practicúla áfach don gaalaíoch bhí gnéana ní bhó I gceisio mar leabhar le John Walsh sé dos na Border sé Coelho has spearheaded reforms in Conor na Gaeilge from the 1960s and internationalized debates about Irish by linking them with social and linguistic issues in other countries. The subcommittee promoted an alternative vision of media, drawing on ideological currents such as cultural and anti-imperialism, anti-commercialism and participatory communication. In a chuinneamh seo, bhí Conor Cruz O'Brien. So far as a chance go gnaithníonn sibh Sean an tucha túrma bhí ge, bhí uigeach open broadcasting. Cad é sin go siimplí go bunúmsa, bhí uigeach stáisiún sa bhreis ag RT a bheith an úsáid chun clárca ó BBC is like bhí achréile sochas dearmas achréile siar seachas sir an leiscéal, mar ar cósta an irthir bhí daoine an ann the frequency áil, so bhí srá chuirí é siar lasmód an ball agus an thuiscint. An cúis acranna áfach a bhí ag so na quote arís ó bún chuiste chun na Gaeilge seach go héan dúir fel láthair tá ar nunnas fé únsaí fíochfar ón Gólínachas agus imperachas nua Anglo-Verachánach. Atá gur sellh a bhlacha ar éidir. Móchach síirse tá geis, síirse dar muintir bheith na néirnig lána. Agus nuair eisiach an ráis so bhí play acathir na chláircha creaalta radio telefís éidir. Lean ráis a raig agus sanfiú ar cóhaú Anglo-Verachánach ag rá go darlíonn sé ag géimena anna chinnte agus gur an ról sa quote annaháach a gur ról annaháach ag na man cumasáide ag ngach céim na ggóhaú. Quote, ó bunaíoch tá telefís éireann ag cuidú leis an nua chomháil. Le dríadar Anglo-Verachánach agus le breig éireannachas táthar ag réiteach ar muintere chun ghlacha le meon, dearcha caighdeán agus a deire le smacht Anglo-Verachánach ortha, unquote. As I shall fish leis cuasaí radio as radio an phobal a háirs na seapadís 8 ach de bhar so go cuintí am an ílam chuna sin na phlé inniuh. Tá sé tácht ahint go raibh an dá achtas goiltain na chéile, gur fatsaíoch a gcuineh creaile teachtála ag ré leis an meon tuairimíocht is idealaíocht chéanna le ábharcainte an leid inniuh. Níos, má bhagam míad a raig, seo cartún arís ag an am rudó ach seo ráis a bhí Conor Cruz O'Brien mar le stad na Gaelna ar Telefís dúirt é, it is an overbearing, domineering and no longer acceptable.
agus kaint go raibh dul dul fan giad de chláircha delifís in Ireland. Tá seo is Hosnig an factas telefís in náide ó náidig seachta tí raig. Le quote corrigin of Bartis on Arab Pushtis Telegrapha, mar le achrail servicey telefís a hasna an tarnach lord at RTE, agus corrigin stadas na gaige I gursi crealta. Ag symposium an diama, crealtocht at Aaron in a rev O'Brien Laur Coma, and then le Olive Oldscolle, the Hatrix Cathcart, o Oldscoll the Manry Lawn, agus Dean Ellimore le Ross the man. Ian O'Quailey and Aragoid quote, that television should be firstly a medium of communication. Communication I define as the exchange of meanings. This supposes a two-way flow, not a unidirectional flow from elite to masses. Skenaf was say Luite is fader tourmecht to lead the tapio varus eskin sa chainsa, Toricor, Cummersadia on Vinland, or Seiher lesh Arachne eg O'Quailey. Sonora Kiana, Doger O'Quailey quote, we in Ireland are in a neo-colonial relationship to Britain, and our sense of identity is a challenged one. It seems to me that television should be a support to our uniqueness and self-esteem. This would certainly involve the development of Irish television as a radical revolutionary alternative to Anglo-American television. The Minister has approached the problem and opportunities of television in Ireland from a different point of view. The commercial element, allied to a tiny pro-assimilation group, seems to have impressed upon the Minister the desire to have all British services about broadcasting rebroadcast by the Irish state. Our demand for the second Irish-controlled, public-owned television service, providing regional services and programmes from outside the Anglo-American world and a full service for Irish, is the only alternative, unquote. There's Laura O'Quailey Fesho Gumyun Minicus. Tashin le Feshkins na Horadi, Ax Lehet in the pamphlet, Skite again. Shato Kahar Diramish, Horshin Leg or Khadine, Suckahe Toonsklehe. On the ear, Nismo Ama, quote, exposed to mass media than exposed to school education. TV has become the medium of manipulation in the control of a few powerful, rich and aggressive countries. As Marilyn Multi and Durt O'Quailey, quote, his proposed scheme for rebroadcasting British TV services represents a massive extension of the Anglo-American dominance of our TV screens. But Kjounden na sprague seo de chun na gaige tús a chur leis an nua achtasaíocht sa ag tús na leidig seachtati. Nis tréis stucha roiint óráidís le héidir flé a caffar leis chuoineh an stád sa bhéad na ag gnám. Bhí sé an lag sochaí na héir na gnám. Le blianta began nos, hín stáit tuairte trim lábha don gáil na héh takeíocht figiúla de. Leabhar Dr. Kieran O'Loon maidin fé cuasaí dachas a bhí gnám agus an chléalú bhí atárliú ag an daceocht sa. Bhí rudí an nóí curach na cóthaí bóthra nua bír le stacha nach na cín gá hangacha a bhí ág. Buineach an stádas ó ngáil an náirteiste, dúnach na cláistí olbúcháin. In 1975 during mis corp deir le riachtanas gael na bheith an stát servíse gan. So tá sé seán cóhéics ina bhfuil ó chumra ag obair. Nílid láidir mar agriocht sa clí gur féidir lo, mór a ahrú ach a bháin más rud a godag sí le chéile go feachtasíocht mar seo a dhéanamh. Agus is sa cóhéics sa agus ag plé túnaford ón aspa gael for lechanna gorógar ó Coelí Garbon and Tanga agus quote the strongest force in uniting a people and the first step to cultural domination. Dahan Jacob for laws and Virla and Príomh Guinea Institute is sucking the quote, which maintains the process of cultural assimilation, agus grab Eantil and Tucky mar the main ideological support for the persistence of assimilation. The pobl na héireann den goidir mó sás de ghlacha le cuasaí mar a bhí agus an drochaí a bhí ar stádas na gaelnas na man agus a tír a gcuicne. In an ón an sais an double think a bhí an gráidir formhór an daana sa pobl. Bhí báil I le na gaelna mar léireach bhí túris mór an an 1975 an séach the Committee on Irish Language Attitudes Research. Agus cé gur idir báil níor gael gníomh go leis an. As Niamh son ach mar dúirt an Coelho, quote, the phenomenon of rejection of the native culture, the scapegoating onto it of responsibilities for all misfortunes, and the uncritical acceptance of the foreign culture is a syndrome which, while the product of assimilation, is also a self-perpetuating ideological support, unquote. Agus tagan cás le héit an language freedom movement mar le finnigéala gan am conclína so. Léirín na soundpolice ar fad an down an raibh chun na gaige gobar ann agus an dúltachas a raibh á tríd á hrideá ó chrán bheog ach cóchtach is ach í na héir.
Agus fiú measca an chun hain ní rah gachta ar an tail fe chumas go ceartó dó raig ach ní gádam léimteach sa cheamsacha. Má bhagad mí raig mar le Conor Cruiser Bryan lean planna í bhríon don open broadcast. Sos go dtí hart ar nullag 1975, so 1974 cínú an corc cín so ar an bheachtas craolacháin. De hir skrif literacha chuig an airide. Ag agrú crinethe, ag scríb pamphléid. Agus bheith 1975 Conor Cruiser Bryan an tisin seo ar open broadcasting ar athló. De bhar tarthaí survey pobe. Me leis cíal, dagus é seo amach, bhí seo an vertigo tríte dar nó líocht le ché. Seo an meon a bhí an bheachtas tostanthe, níl gan sin léh, ons go dig mí is na blianta seo, 75 go mbíonn an brú leis a bheachtas craolcháinsa, agus féidir corrupt deir leis. Dúirt Conor Cruiser Bryan, dhéanam mar survey in the end, mar aon le RTE leis cíal, agus the survey showed a clear preference for RTE2 over BBC One in both single channel and multi-channel areas. So dúirt sé, chun méid bachar seo, ach an nádaí is níos mór ná stay of execution. Cé go dúirt sé go stad mís, just chuir sé an nó ar an rud agus bin an nádaí cad a hála in 1978. Is leis seo agus an túramíocht, stocha ní bhfuil dul seach go miniú mar sé ráite ag Roisin ach aní féidir sin na léh. Dinan ó Coilí tagart dusna na scíóirí Africa go agus socha le héad Albert Memmi, Frantz Fanon, tá sé fé hiúnach na daoine sa. 1975 tos nítar fachtas nó go léitar abhhuascatir. Tin siad ag obair i gcóir le grúpaí eile ar Citizens for Better Broadcasting. So an chunar na gaige tisin, caithmí takeíochta áil ó grúpaí eile sa tocaí, má hámid chun Ivy League le na rudaí agus ina pamphléid seo sin san rudgras chun rá, an inan sé tagart dosna na bhain. So tá ó Coilí, tá chun na gaige ar an ólas fe na teoracóirí ar cholínacha sa, agus tá sé sin ag tuairt bonús idóíochta dómh. The number tá dhéanam go. So ní héan tahantas so bhí scoil. So dintar an pléiste, bhí pop pís go bogam ar raig. Tá tisin có ar na scíóirí ar cholínacha seo, ach ní hé an tahantas le na tíre Africa an tain cóna nó a bhí ar bun ag muintear a chunarthe. Ná an ceann súnta sí. Tá seo chafar fiochan sid I dro na brat na biggie. Bíd seo stocha an grúpa is mó go raibh chun gaige so bíidir go mór fechamín ag an bheachtas bhí ar bun sa bhreatain bheag ag an am chéanna. Leabhair an scíón níomh háirgan fe a caidir seach go háir agus an feachtasíocht telefíse so an mionhangacha agus mion chultúr. Aithní cónanas ar an dágrúpa mionach. A go bháin go raibh an bhreatain bheag beidir go bliain níos fuidir raig sa lena chuid agóidíochtaide. Agus an cónas a bhí sé an de bhór an tríidir an ceartatangan agus na móna a úsáideach. Agus rinte seo leis an teorcóir Watiango gur luigh Roisin son ina leabhar decolonizing the mind, dúirt sé bhfuil dhá ról ag tanga, both as a means of communication and a carrier of culture. De réir Watiango is uirlis trascartha í an tanga ísachta thar éonúlacht agus páirsantacht na lína fechis. As go seár ceann na céimeanna is súnta sí i bro sé an cholínú. Agus tagan an túram so chun cín go mór mar le cás na bretain na bige as mar sa rá. Go háir sé rún cás na héir an comá agus aragóntí so gnéir me seo I gceart cim dé fas ir iad Gimbrick. Bro and maha ein dinge o mratadog so a rud a dúr de not quote a language is a group of people speaking to each other and in modern conditions much of that communication occurs through the medium or through the media so that a language denied access to the media is discriminated against according to inferior status and unlikely to survive. Quote, English is the language of television and radio in Wales and the programme material is Anglo-American. Hence our people are conditioned to forget the Welsh language and the values of our civilization. We are conditioned to think like the English and to see the world through the eyes of the English. Agus rente seo le fille ó an Garabí and Camus Brathwaite the hurricane does not roar in pentameter. I.e. má chuirtar an tanga ísastá sa chultúr éagsúil seans nach me sé ina rúnt.
Is fiú an tachananta so ach idir gur drováil ann don matnis BBC. Ach níoch chéad 1973 gur 7 nuirid an méid bratanise BBC ná gaige RT. So chuinnig an vigúr son. Dahin an chumna so go tácht an chun so go lua ina chuid trúda san breis gailna delafís. Mar dúirt rúnaí an chunna Seán Mac Mahúna in 1975. Strátéis dána a chur cimdé fast na bratainna bige bhaim. Catar siúla glúiseach na gaige. Lábíonn cheanadóris le héadi, is bailach gan dát. Agus bailach ró héh, ró bhéasach, ró bhrilín ach atá ann. Beg an lá ag gníomhíocht réibh lóideach. Ní fiú mórán é toscrocht vasúla chur amach chun leabhart leis an Dr. Conor Cruz O'Brien tá dóhan ráite, dóhan cloiste, dóhan pléite. Ach ní raibh chun na gaige stocha beidir cóbulhíach le clas na bratainna beagas na 97 ag glóric stáisiún omláin gaige dó hain ní an S4C atá ann inis. Ag an am an rud gur bhótha nach amach spectrum omláin na chláircha RTE agus ag súil go núsáid bhí RTE dó le cabhrú chuige seo. So má mín caint fe RTE dós a caafar tisin dáir RTE hain mar rasúra chun na gaige. Yep. Okay. Ciach nó. Okay, well, just as sé ráit is stocha goil RTE, bhí sé ráit is bhunnach de có gomach áit lárnach don gáilen in 1960, ní mar sin a hála sé, agus os chun na gaige ag grán féisio nach raibh ní bháin nach gail nán ach nach raibh an cultúr gailach le fiscint. Bhí idir pléile ní raibh an rás taltin le á níráidir ag léirú an trachtas le héad. Agus so go réithe sé seo gur raibh an leabhró galda artha mar dúirt RTE ar chun na gaige. Is sin cuiinál ná? Okay, all right. Bogam ar raig so mar le RTE. So go camí dul raig dí an achtas 66, 66 agus 67 an tuiscint go raibh nach raibh a gairí leo agus leis seo is féidir an teachta jo an déire. 1978 tag an RTE dó in aine ón bartas chun na gaige. Cé go ráidir ag bunú rudaí nó, slití nó, Bhí chur éile bhar dúis mothirí literature scríb, bhí ag déanamh agóidíochta lena héad, chur postcards chuig na daoine sa. Bhí ag drapa na túr rudaí a bhí an RTE. Agus leistíal. Seocha a hála, bhúsach mac asel ar phlean a hála amach. Íon chun na gaige, íon cinna gan freastal ar an rud seo, agus okay. So, chun conclude a chur éid seo, má leiscial fé dul thar na hamach. One take one. Conclude. Ní leor tip chun an áfach le RTE dó le brethún sa chahabh ar gníomhacht chun na gaige. Mar go raibh níos mór siúil ná trid ar son schedule. Mar dúirt tráchtar a bháin ag an am, quote, the political campaigns undertaken by language-focused pressure groups and political parties have played a crucial role, not only in arguing the case for media in minority languages, and in particular television, but have also ensured that the arguments in favour remain live issues for debate in the public area for prolonged periods of time, and often by means of heavy investment in human campaigning resources. Cén ar airg le chun na gaige an legan de RTE dó a bhí bhuatha bhaint amach, chuireadh tús le próisis a lean de ceann fiche bliana. Bud éich móna gníomhíochta nó, agus cá feachtasíocht na seachtaí solas ar ligaltaí a chuna comá. Ar bhain teoracúil tá iarnach san airgóint go raibh sucaí éireann le linn na linne sin fe scá na timpeúlchas cultúra. Agus marachil scuid, so go ní mar dúirt ní bhaithíonn na bríthir na bráthir, cé go raibh tisin ag chun na gaige an airgóint a bhí comá, ní áidir ná an rudí athrú. Hig ó chuilí seo a seachta sé agus é cáine RTE nó dúirt sé ar ní bacha mé sin ráite sternach san mar raibh sé ar róáda. Os an tisin gur gáún bheith goid ná mar locht na gailna, bhí agus tá ar chun na gaige agus muid an hair leananta raig má táid chun an díchóún omláin sa a bhaintach é náit an bigódíocht cultúra a bhí arsú ag an radio agus telefís go